Drugari mali i veliki, vrtić Abakus u saradnji sa Bosanskim narodnim pozorištem u Zenici, partnerima Eko život, fondacijom Friedrich Ebert Stiftung i Kringgračkama je u subotu 17.6. održao novi sjajni festival za ekologiju i mir. Djeca su čuvari planete i svijeta, koji je započeo eko radionicom u 10 sati, nastavio izložbom recikliranih radova u 11 sati i 30 minuta, a onda su ostavili bez riječi publiku prepune velike scene pozorišta, koja je bila mala za 200 učesnika ove fantastične manifestacije, polaznika, roditelja i zaposlenih vrtića Abakus u Zenici, učenika javne ustanove Osnovna škola Meša Selimović Zenica, osnovne muzičke škole, mladih i studenata. Program su svečano otvorili najmlađi i najslađi polaznici mlađe jasličke grupe, koji su sa svojim roditeljima i zastavama svijeta plesali uz pjesmu Nek svud ljubav sja. Njihovi malo stari drugari iz starije jasličke grupe izveli su prvi samostalni nastup bez roditelja, Mali čuvari velike zemlje, a mlađa vrtićka grupa je plesala ples Pingvini. U ekološkom dijelu programa srednjoškolka iz Sarajeva Nadin Jonus je održala emotivan i inspirativan govor o ekologiji, a izvedena je nova ekološka predstava Ko planetu voli, smeće skupi i razdvoji. Nakon dijela festivala usmjerenog na ekologiju, publika je mogla da uživa u šarolikosti tačaka sa kojima je predstavljeno 7 zemalja svijeta, sa ciljem da se pokaže kako su različitosti, bogatstvo i ljepota, a ne razlog za sukob. Kroz recitaciju, kostimografiju, scenografiju, performans i tradicionalni ples redom su predstavljeni Egipat, Australija, Velika Britanija, Kuba, Japan, Austrija i naša Bosna i Hercegovina. Predstavljanje zemalja su potpunili učenici Meša Selimović škole plesnom izvedbom Planet Dance, a bili su obučeni u narodne nošnje naroda svijeta. Vidimo se sljedeće godine da učimo kako zaštititi planetu Zemlju i šaljemo poruku mira.